Hari ibiryo bifasha gutuma wumva umeze neza, bigakarisha ubushobozi bwo kwibuka kandi bigafasha ubwonko gukora neza. Ni ibyemezwa na Uma Naido, inzobere mu buvuzi bwo mu mutwe bukoresha ibiribwa, akaba n'umwarimu mu ishuri ry'ubuvuzi rya Harvard University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubuzima bwo mu mutwe n'ibyo turya bikorana nk'uko ubwonko bukorana n'inda, mu mikoranire y'ingenzi kandi igira ingaruka ku mubiri. Kimwe mu mikorere y'umubiri yumvikanisha iyi mikoranire ni uburyo ubwonko n'amara byombi biva ku bwoko bumwe bw'uturemangingo, kandi izo ngingo zombi zikomeza gukorana uko umuntu akomeza kwirema. Ubwonko n'amara bikomeza gukorana mu kohereza ubutumwa bugenda nk'imisemburo. Mu by'ukuri hagati ya 90 na 95% by'imisemburo ya serotonin, umusemburo utanga amakuru afite aho ahuriye no kugena ubushake bwo kurya, bukorwa n'ururari ruto. Iyo indyo atari nziza, amara agira ibibazo ndetse akagira ingaruka z'iyo ndyo mbi. Ibi bitera umunabi, kubura amahoro ndetse bikaba byavamo indwara ya depression. Bityo uko wita cyane ku byo ufungura n'amara yawe ni kuba wita ku buzima bwawe bwo mu mutwe, kuko hari ihuriro ritaziguye hagati y'ibyo urya ndetse n'uko umeze. Nk'uko iriya nzobere yabibwiye BBC, Naido avuga ko mu buzima bwe bwose yakunze ibiryo no guteka cyane. Uyu muganga kandi uvuka mu muryango w'abaganga avuga ko igihe cyose yagiye arebera ibintu byose abona by'ingenzi mu mboni ya siyansi. Ubwo yariho yiga ubuvuzi, yabonye ko nta bumenyi buhagije buriho mu masomo ajyanye n'ibiribwa, maze ubwo yajyaga kunonosora mu masomo y'ubuvuzi bwo mu mutwe, yahise abona ko hakenewe kurushaho ubushakashatsi ku ihuriro ry'ibiryo n'ubuzima bwo mu mutwe. Ati iki nicyo cyiciro kirimo kuzamuka kandi gitagiye kwaguka. Mu Kwakira mu mwaka wa 2022, iyi nzobere yabwiye BBC Mundo ko ku byiza bya vitamine B mu gutuma ubwonko bwawe bumererwa neza, cyane cyane iya vitamine B12, B9 na B1. Kuri iyi nshuro yatuganirije ku biribwa abona ko bifitiye akamaro cyane cyane mu gutuma umuntu yumva amerewe neza kandi bikongera imbaraga z'ubwonko. Icya mbere ni ibirungo. Ibirungo bizwiho kugira ibirinda uturemangingo tw'umuntu. Bimwe muri ibyo ni nka turmeric yo mu bwoko bumwe na tangawizi. Bigira akamaro karuseho mu kugabanya umunabi. Icya kabiri ni curcumin, kimwe mu binyabutabire bigize turmeric, kigabanya umunabi mu guhindura uko ubwonko burimo bukora ndetse no kurinda hippocampus, igice cy'ubwonko kigira uruhare runini mu kumenya no kwibuka. Ikindi kirungo abahanga mu buvuzi bwo mu mutwe bavuga ko ari ingenzi ni saffron. Iki kiva mu ndabyo zizwi nka saffron crocus. Naido avuga ko ubushakashatsi bwerekanye ko saffron ifite icyo hindura mu gahinda gakabije. Ubushakashatsi bwerekanye ko kurya saffron kenshi bigabanya ibimenyetso by'umurwayi ufite depression. Icya kabiri ni ubunyobwa butandukanye cyangwa se nuts. Ubunyobwa butandukanye bukungahaye ku ntungamubiri zifasha ubwonko. Ubunyobwa bw'amoko atandukanye bugira ibirwanya indwara y'umunabi ndetse bizwiho gufasha ubwonko gutekereza neza no kwibuka. Ku rundi ruhande, ubunyobwa bugira amavuta meza akenerwa n'ubwonko bwacu ngo bukore neza, hamwe na vitamini n'ibinyabutabire nka selenium ku bunyobwa bumwe na bumwe. Naido ajya inama ko kurya 1/4 cy'isahani y'ubunyobwa ku munsi, kongera kuri salade n'imboga, bushobora kuvangwa kandi n'ibindi nk'imbuto bikorewe mu rugo, kuko uruvange rw'ibi ari ingenzi cyane kurusha izindi mvange zabyo zigurishwa, kuko kenshi ziba zifite umunyu mwinshi ndetse n'isukari nyinshi. Icya gatatu ni ukurya shokora y'umukara. Ubu bwoko bwa shokora ni ahantu heza ho kuvana ubutare cyangwa se iron, kurinda udutsi two mu bwonko, bigatuma imisemburo ituma umuntu agubwa neza ikorwa neza. Ubushakashatsi bwakorewe ku bantu bakuru barenga 13,000 mu mwaka wa 2019 bwasanze abantu barya shokora y'umukara mu buryo buhoraho bafite munsi ya 70% ibyago byo kugira depression cyangwa se agahinda gakabije. Shokora nk'izo zifitemo byinshi birinda uturemangingo kwangirika, ibintu by'ingirakamaro cyane ku buzima bwo mu mutwe. Ikiribwa cya kane gifasha ubwonko ni avoka. Avoka kenshi zigira ikinyabutabire cyinshi cya magnesium, cy'ingenzi cyane ku mikorere y'ubwonko. Iyi nayo ni indi soko yo kumererwa neza. Hari ubushakashatsi bwinshi bwakoze bwerekana ko depression ifite aho ihuriye no kubura magnesium. Abarwayi bamwe bakorewe isuzuma basanzwe
bahawe doze iri hagati ya miligrama 125 ndetse na 300 za magnesium berekanye gukira vuba ibimenyetso bya depression. Bivuze ko magnesium iboneka muri avoka ifasha ubwonko mu kuba yakurinda kurwara depression. Muganga Naido ati nkunda kuvanga avoka, amashaza n'amavuta ya olive nk'ibyo gusiga ku mugati cyangwa se nkabifatisha imboga. Ikiribwa cya gatanu ni imboga rwatsi. Imboga rwatsi z'ibibabi binini nk'izitwa kale zikora itandukaniro mu buzima nk'uko iyi nzobere Naido abivuga. Nubwo bitazwi cyane, ukuri nuko bene izi mboga zigira vitamine E n'ibyitwa carotenoids ndetse na flavonoids, intungamubiri zirinda kwibagirwa no gutakaza ubwenge nk'uko Naido abivuga. Akandi kamaro k'izi mboga niko zikungahaye ku byitwa folate, ubwoko bwa vitamine B9 y'umwimerere y'ingenzi cyane ku mikorere y'uturemangingo dutukura tw'amaraso cyangwa se globule rouge. Kubura folate bishobora gutera indwara zimwe zo mu mutwe. Niyo mpamvu vitamine B9 ari ingenzi gukomera mu mutwe no gukora kw'imisemburo neza. Imboga nka epinari n'izindi zo mu bwoko bwazo nazo ni isoko nziza ya folic acid y'ingenzi cyane mu buzima bwo mu mutwe nk'uko Naido abivuga. Ngibyo ibiribwa bitanu wakoresha bikagufasha kuba wagira ubuzima bwo mu mutwe bwiza, bikakurinda indwara zo mu mutwe nk'agahinda gakabije. Izo twagarutseho ni ibirungo, ubunyobwa butandukanye, shokora y'umukara, avoka ndetse no gukoresha imboga rwatsi. Tubashimiye ko twabanye muri kino kiganiro. Niba utarakora subscribe n'igihe utayikoze, ukande like, usige comment, ukore na share nyinshi cyane, tujye tubana buri munsi.